pijak ke ATM wanam khuslai ne piklet ya ke ATM hayeng pidon syayau pimyok ban sai pisah ya katar wanam khuslai mentangan hikaya pi kumno ba pin sai pisah napok mesin klaim ke ATM ngan hikaya pi menta sengap ha. Are you ready? To menta ngan hikaya no ya pi mo te haswa bangan hikaya pi dai ban kan mau ba uyeno SBI apps udai ban don pa hapo ke mobile jong pi bat lada don ru pila ban download napo ke Play Store namar klaim une uyeno nginam la ban le ai te menta ngaladep install pa ya une uyeno SBI apps hapo ke mobile jonga ke basa yang setang bangan klik bej ha une uyeno te menta ngan klik no page ba page ngala klik ap sipang kadang load tang bahaswa ba phin la ya kane pide men kan mau ban on pa ya kanen jong pi namar klaim kanen kane kanom la ban yai mo te menta kalawan yalam yang ngasene hangne ki tho lai tli ki option ka ban kong login ka ba ar view balance ka balai quick pay te pide ban klik hangne hawa jrong du haba tho login mo page nga ngala klik menta hangne to te menta pat kapan yau mpin jong pi hab ban enter yau mpin jong pi hangne pila ban pu jeng kli yang wei to mpin na ingin yo to mpin dengan itu ya pi nengkong hakapor ba pi install yo new app ha mobile jong pi hakata kapor pi sign up ru how new apps badai hang taken pi sna yo mpin jong pi te menta ngan interno yo mpin jonga bat pi ru pi hab le kumju page ngala intar menta te adin nang ta kawan yalam ya pi sene te hang ne ru gibun bah ki option tang ba ka ke ba pidai ban klik ka dai hang te hajrong du sekalian gamon haba tho yono cash page ngala klik hang ne te hadin bangaladep klik kum tu kawan yalam yang asini hang ne pade gidon tang artli ki option ka ba pidai ban klik ka dai hang ne haba tho ATM klik hang tu page ngala klik te hang ne kan no tengka pidon kam ban saya ka pisah pinhap inter hang ne habato amount tenga ngan su inter tang san spa tengka tang na kabanta ban hikaya phimo pe ngala inter san spa tengka mo ngala de ban inter san spa tengka hang tu te menta pade hang ne hatrai du bato next ngan klik hang ne mo pe ngala klik to te menta kala poisa ne te hang ne pade kapan biang yo mpin jong pi hab ban inter hang ne yo mpin jong pi mo te ngala inter mpin jong hang ne anda pila de ban inter yo mpin jong pi to klik no hang ne try ba tho next to kalawan yalam ya pi sene pe hang ne ha try du kadon gajing tho baki tho hang ne ki tho I agree to the terms and conditions bad hang ne kadon ke square box barit te hang ne pihak ban klik hang tu mo klik hang tu to tanda bila ada ban klik hang tu hang ne hatrai kita confirm hang ne ro pihak ban klik mo to anda bila ada ban klik hang tu pade pai gila tho ya fi thank you namar ba pila dep confirm te hak ju ke por pai kete ke message ke awan nang te na jrong te hak kete ke message ki tho ya transaction ID jong pi mo nrutli udon tongin ya pa ya keting message hang ne kito thank you for using Yono Cash in State Bank of India SBI Yono Cash transaction number is 221763 te une u transaction number u valid tang hapo arpo saw kenta mo sabar arpo saw kenta unam longshu te da une u transaction number pihap ra hakapor ba pilit sai pisa si ATM bad hang tay ATM ru kan sapan ya une transaction number jong pi mo pila so tu ngala de hikai kum tu la su tu ba te menta ka sa setang sia ATM machine ban le te ap si phang bat nga ngan le seta ATM machine ban hikai ya pi hadu bakut mo chal
Yang mentah ngelik nak. Ngelik nak si ATM mentah. Ngelik nak skuti. Mau. Ngelik si ATM mentah. Jadi kaya pilih viewers. Kumno ban saya bisa klaim ke ATM mau. Nggak puai mah, tang sedang no. Teh mentah perlu ngelak puai yang ATM, ketika ATM, teh ngelak klep beneran ATM, teh mentah ngan saya bisa klaim ke ATM, ya, one. Bat kerja tuh udah deh guys sana. Malam dia. Teh mentah ngan saya bisa nak mentah klaim ke ATM, pe ngemdan ATM hakti. Teh mentah, teh dapat pindah kamban lek kadai, nang kau lek hari hatrai. Pindah klik, hang ni you no cash, klik hang to. Bat hang ni kapan ya uto upin ubawan na SMS yung pin terteli, pe ngan entar ya to. Ndak pernah entar yo tu, klik hang ni bathok confirm. Klik hang tu. Ndak pernah nang tu kan no tengka ba phi mun ban sei kum ba phela setting mene hapok mobile kata tes sanspa tengka ngala setting mene please hang tu press yes. Hang ni kapan u6 digit you know M pin. Pin entar yang hang ni. Dan dah boleh entar itu 6 digit pin klik hari confirm. Pengen down ATM, klik confirm. Pengen bisa kelami. Pengen nasan spa tengah. Klaim ke ATM ngasih. Mabiru ada klaim ke ATM haying lada kerja. Follow ya kene ka step ka bang batay pi bat nang ta pila ban say pisa na po kane ka machine claim ka ATM pengala say sanspa tengka claim ka ATM tang na ka benta kanuksa ban pen iya pi kibang don ATM